7. Turn us on when you're ready to have fun. Apor oray ka sa ubalo. Adi ka magsalitan. Kaaro bang aro? Diti oras alas 2:00 iti malam kat iti oras sagot kada tayo iti kapingan inumimitat nga nagapukin ni birat nga Joel Tomas iti Villa Carmen nang ipatuldiso na apo iti kapemi apo. Thank you very much. Ito'y cappuccino. Ayan. Aha. Kangarod at tatayo iti maudi nga paset iti programa tayo. Dito yan na po iti laok-laok nga parte iti programa. Kumanta tayo iti na dumaduma a klase iti sonsonata. Balong. Para iti maudi a paset at akatiket mo kablaawan. At ang amin nasirip ko di takatetex mo baka no kaya mo nga sagutan iti may isang sonata dahil. Ale, di ka agbabainan. Taamo nga si didengag isunay tata. Go ahead, Palo. Nye bagak. Ay, ikaw na niya ti mariinam kanya na. Apo na. Narigat ay nga pagtutungtungan ti kastang banag. Good afternoon. To each and everyone. Di mo kaya nga balik sa tinagan na. Sino ya? Amo nalatan. Kumuna jay. Well, hindi di mo ka. Atay na nga patulod kanya may titalo nga smiley tatay. Ni Madam. Ayan. Madam Aiza. Good afternoon ka ating Aiza together with your family ni Madam Luisa. Olaya nga talaga mga pagbilbili unay no agsalita dayta iti no speech dayta ti English ta. Kita iti program tayo iti nangiyawa ta iti haan nga nangiyawa kat iti imparang dati nagunod nga trophy nga isuda iti national winner para iti Brigada Eskwela iti Ramon Central School. So natin nagsalita kat apo nagbayad pa nagipat na ti English nga talaga mo. Talaga nga man-mano apo kita nga public school teacher nga principal nga talaga mo nga matakderan dati kina principal talaga mo nga nagpintas ti pa nagsarsarita dati publiko. Kasano sample. So, sample lang pa. Kasi lang in behalf of the Ramon Central School, kung ano dyan. Kasi nga, aming nga TH, talagang ma-pronounce na nga nalaing. Haan lang nga dahita ni Ma'am Luisa nagsalita ti Ilocano dahita talaga mo nga napintas mo talaga nga agdaldaluyong mo dagiti sarsarita nga ipalpalikas na nakaon-unag ure niya nga lengguwahe dagita apo iti pagulitan na iti iligat in behalf of the local government unit of Ramon Isabela apo kablao mi man aming nga membros iti Department of Education Ramon District. Ayan, kat agyaman kami apo ti panakipartisiparyo iti recently concluded choir competition. Nagpila sa apo ti Team-Timek da. Champion da, first place like ay first runner up iti LGU nga equal iti performance talaga nga maipilang. Agsalita ka ma. Wow, may magag. Ngaro, dati hindi may kaalo. Ako nagtatay, may kaalo pa sa programa tayo. Mabalinan apo ti kumanta iti laok-laok. At kas primera banat mi nga sonata. Ito yung ngaro, iti may isang Espanyol nga sonata para kada tayo amin. Larga Vista. Para en la gracia. Siempre que me pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo
pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si pasan los días y yo desesperado y tú te contestando quizás, 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 quizás. Arigato. Coba na. Domo arigato. Mati hapon. Trip lang. Manen isibingan ataruyawa itsumo anata no niyoi ga suruwa hitori kuraseba umoi desu kara kabe no kitsumo nakushita mama oite yuku wa ayo tsugunareba wakare ni naru kedo konna onna demo wasurenai de ne yasashi sugita no anata kodomo mitai na anata asu wa tanin doshi ni naru keredo. Let's ball in. Voltes 5. Nangato kaya matoy naramid kao. Kokoro no kori wa anata no koto sukoshi tabako mo higai ni nishite koko ni shibarare kurasu koto yori watashi yori mo kawai to sagasu koto yo ayo surunareba ummo ni naru kara kono achi o harare urashite ni go
明日は他人が死になるけれどDahil tangarod ti may isang Japanese song iti FDD kat hangko na baliwan tayo lyrics na medyo pang babae jay dati lablabo din na kanong hanga maikumbini para kagiti lalaki kat ako kumanta ka mamuti sa bali nga lingwahe balong taka-taka katata kumanta ka mo basa di text nanti ko nanti nga Felicia anak ko na sugunay kaya't nasaw and bayad hindi sa utang kundi sa nagawang pagkakamali. Oh, day taman. So, wakaranin naru kado. Anang arud iti sumarunong kanta ang balong. Kasi kanta ko mata F-format Ana? Babay. Ayan. Ating arod, may samot apo nga patatoy Yeah. one, British. Best thing about tonight's that we're not fighting. Could it be that we have been this way before? I know you don't think that I am trying. I know you're wearing thin down to the core. But hold your breath, because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you's impossible to find. You're impossible to find. Ito'y British. British. Bisaya dong. This is not what I intended. I always swore to you I'd never fall apart. You always thought that I was stronger. I may have failed, but I have loved you from the start. Oh, but hold your breath, because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you's impossible to find. It's impossible, so breathe in so deep. Breathe me in, I'm yours to keep. And hold on to your words, 'cause talk is cheap. And remember me tonight when you're asleep, because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you's impossible to find. Tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you's impossible to find. You're impossible to find. Hello? Hello? Oh, Nalpasan? wait. Kasi lang? Andiyan lang? Talaga?